Nongeye kubasuhuza mbaha n'ikaze mwe mwese mudukurikira aho muherereye ahariho hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda, mu mahanga, muri Afurika, mu Iburayi ndetse no ku mugabane wa Amerika. Mwese ndabasuhuje abakurikira Sportline TV. Uyu ni umwanya rero tujye kugaruka mu makuru y'ikipe ya Rayon Sports mukunda muri benshi cyane, ndetse mukaba muyikurikirana umunsi ku munsi. Gusa nagira ngo mbabwire yuko mnarimba kumbuye cyane, narimaze igihe kinini cyane ntabona uburyo mbaha video cyangwa se uburyo mbaha amakuru y'ikipe ya Rayon Sports, bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Hari ibibazo byagiye biza mu buzima bigatuma ntabasha kubaha inkuru, nubwo natinze kugenda mbaha inkuru zigezweho mu ikipe ya Rayon Sports, ariko ubu ngubu ndizera ntashidikanya yuko nagarutse kandi ngarukanye imbaraga, imbaduko ndetse no kongera kubaha inkuru umunsi ku munsi zori mu ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports rero ifite amakuru menshi agiye atandukanye, amwe mwagiye muyumva, ndetse ntabwo ari ngombwa yuko yose turi buyagarukemo, gusa ndagenda mbagarukiraho muri makeya ibyagiye biranga iyi sezo, iyi mercato y'abakinnyi bagiye bagura, imyitwarire yabo mu mikino yagiye itambuka, ndetse n'uburyo bari kwitegura sezo itaha y'umwaka wa 2024-2025. muri kumwe na Mutangana niwe nyiri Sportline TV, akaba ari umunyamakuru wayo ndetse akaba ari na CEO wayo. Ubu rero twagarutse, twongeye tugaruka ku muvuduko nk'udasanzwe. Buri munsi mugiye kujya mubona inkuru yijyanye n'ikipe ya Rayon Sports. Duherukana rero ikipe ya Rayon Sports yaratangiye mercato, itangiye kugenda igura abakinnyi bagiye batandukanye, iri kuvugwamo abatoza benshi bagiye batandukanye ndetse n'abakinnyi benshi. Ariko muri abo bakinnyi bose hari abagiye baza, bamwe twagiye tugarukaho, hari abataraje basimbuzwa abandi, abatoza benshi bagiye bavugwa. Gusa umutoza wagezemo ubu ngubu n'ubundi twari twaramuvuze hano kuri Sportline TV, nagiye mbagarukaho abatoza benshi bagiye batandukanye, ariko nkagenda nitsa kuri Robertinho, akaba ari nawe waje kuba umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sports. Muri aya makuru rero tugiye kugaruka ku ngingo ebyiri: ingingo y'abakinnyi bagiye bagurwa mu ikipe ya Rayon Sports, umutoza waguzwe, ndetse n'uburyo bari kwitegura imyiteguro ya sezitaha izatangira tariki ya 15 kugera tariki 18 z'ukwezi kwa munani. Ubu uzaba ari umunsi wa mbere wa shampiyona. Mu bakinnyi rero ikipe ya Rayon Sports yagiye igura, yaguze Ombolenga Fitina, muramuzi, ukina muri defense, igura Omar Nyingi, Monsieur Propre, nawe ukina muri defense, yongerera amasezerano Nsabimana Aimable, nawe wo muri defense. Mu kibuga hagati yaguze uwo bita Richard w'umurundi, yaramuguze, igura Niyonzima Olivier Seif Kamba na Roho, igura uwo bita Rukundo Abdurrahman Papley, igura yongereye amasezerano Muhire Keve ndetse na Majaliwa, nawe biri kuvuga yuko yagarutse mu murongo mwiza w'ikipe ya Rayon Sports, nubwo yaramaze igihe akorogana nayo. Ndetse yaguze umuwinga bita Erikanga, igura ubu yazanye abandi bakinnyi batatu bashyashya, harimo umukinnyi witwa Fari Dinye, izana uwo bita Nathanael, izana uwo bita Adama Bakayoko, umeze neza cyane, uri gukina imikino yose kandi agatsinda. Yazanye Ishimwe Fiston, nawe arimo gukina akanatsinda. Muri abo bakinnyi bose rero mu bagiye bagaragara mu mikino, ikigaragara nuko ikipe ya Rayon Sports muri iyi mercato ntago yigeze ituburirwa nk'indi myaka yose. Yarokise abakinnyi beza ku maposti agiye atandukanye, ndetse bafite n'impano ihambaye nka Ishimwe Fiston. Mu mikino yose bakinnye ya gishuti, n'ubu n'umukino wose bakinnye agenda atsinda. Adama Bagayoko we nta kintu navugaho, kuko ni umukinnyi uhambaye, ni umukinnyi urenze, ufite dribble, aracenga agatsinda, ni byose kandi aracyari umwana mutoya. Omar Nyingi ukina muri defense, mu mutima wa defense, nawe ni umudefenseri ukomeye cyane utarigeze amenyekana, ariko ikipe ya Rayon Sports ikaba yaratangiye kumumurika. Yazanye kandi uwo bita Niyonzima Haruna Fabregas, bakaba bamwe bati arashaje bimeze gute,
ariko ikipe iyo ishaka kwiyubaka izanamo n'abantu bafite za experience z'ibikombe kugira ngo bajye bigisha abandi bana barumuna babo mu buryo bwo kugira ngo bagere ku bikombe. Umutoza rero bazanye ni umutoza Robertinho wungirijwe n'umunyamisiri n'umunyamaroc, bakaba ari bo bagiye kujya batoza ikipe ya Rayon Sport. Ndetse umutoza wa fitness Rebosa Rabada aracyahari, hakaza n'umutoza w'abazamu Mazimaka Andre, nubwo abantu benshi batamwemera ariko ni umulegend w'ikipe ya Rayon Sport. Umutoza rero Robertinho muramuzi, mu 2018 2019 yahesheje ikipe ya Rayon Sport igikombe cya shampiyona ndetse ayigeza muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Iyo rero niyo ntego n'ubundi yamugaruye akiza amaze gusinya. Bamutembereje mu biro by'ikipe ya Rayon Sport, aragenda asangamo igikombe yabahesheje cya shampiyona, aravuga ati iki gikombe cyamesheje ishema, niyo mpamvu n'ubu ngubu aya mateka tugomba kuyasubiramo, tukongera tugasubira mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Robertinho rero akigera i Kigali yatangaje ko ikipe ya Rayon Sport ari ikipe nziza, ari ikipe akunda kandi yifuza ko yakongera gusubiramo amateka yayikoreye yo kuyigeza muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Atari ko ibyo twabigeraho twabanje gutwara igikombe cya shampiyona ikipe idaheruka, dore ko hashize imyaka igera muri 5 ikipe ya Rayon Sport idakora ku gikombe cya shampiyona. Robertinho rero ati igikombe cya shampiyona cyo tugomba kongera tukagiterura uko byagenda kose. Iyi sezo ya 2024 2025 igikombe tugomba kugiterura, dore ko yanasinye umwaka umwe w'amasezerano, ashaka gutwara igikombe akongera akageza ikipe ya Rayon Sport kure hashoboka mu mikino nyafurika. Robertinho rero agitangira imyitozo ye ya mbere yasigaranye abakinnyi b'abakongo cyangwa se bakuru mu ikipe ya Rayon Sport, ari bo Muhire Keve, asigarana Niyonzima Harun, asigarana Master Mugisha François, asigarana Ombolenga Fitina ndetse asigarana na Haruna Niyonzima. N'abakinnyi batanu: Haruna Niyonzima, Ombolenga Fitina, Muhire Keve, Master ndetse na Olivier Sefu Kamba na Roho. Arabaganiriza arababwira ati dore muri abakinnyi bakuru, mumenyereye ibikombe, mumenyereye shampiyona, none ni gute ikipe ya Rayon Sport turi buyitware tukayigeza ku gikombe cya shampiyona, ko ari cyo ndi kwifuza cyane kandi ko ari cyo nkeneye. Abo bakinnyi rero ibyo baganiriye ntago birasohoka ngo tumenye ngo ni ibiki, gusa bamugiriye inama yuko agomba kujya atoranya ikipe abona nziza ku buryo yajya mu kibuga igahangana n'amakipe yandi arimo nka APR FC, umukeba wabo w'ibihe byose. Muhire Keve yaje gutangaza yuko ikipe ya Rayon Sport abona yiyubatse neza kurenza ikipe ya APR FC yagiye igura abanyamahanga baturutse hirya no hino impande enye z'isi zose, yagiye ikoramo ikazana abakinnyi, ariko Rayon Sport yagiye igura 80% n'abakinnyi bamenyereye shampiyona y'u Rwanda. N'abakinnyi bagiye bakina mu Rwanda, yaba Papley Rukundo Abdurrahman, yaba Muhire Keve bongereye amasezerano, Sef, yaba Richard bakuye muri Muhazi United, yaba Haruna shampiyona y'u Rwanda arayizi, yaba Pasia uriya muzamu nawe arayizi, yaba Adama yarasanzwe ari kureba match n'ubundi za Rayon Sport, yaba Sef yari umukapiteni muri Kiyovu Sport. Abo bose bamenyereye shampiyona y'u Rwanda, niyo mpamvu mu mboni za Muhire Keve ndetse nanjye niko mbyemera, ikipe ya Rayon Sport yaguze neza, yaguze abakinnyi beza bamenyereye shampiyona y'u Rwanda ku buryo ishobora kuzakora ibintu bihambaye muri iyi sezo ya 2023 2024. Ikipe ya Rayon Sport rero kuri uyu munsi yari ifite umukino wa gishuti wayihuje n'ikipe ya Muhazi United, bakinye saa 9 n'igice kuri Kigali Pele Stadium. Ibyo byose nabyo ni uburyo bwo kwitegura. Ndibibutse yuko yakinnye na Gorira umukino wa mbere banganya 1-1, ikina n'Amagaju yitsinda 3-1, ikina na Musanze FC yitsinda 3-1. Bigaragara ko ikipe ya Rayon Sport iri muri winning momentum,
iri mu ntsinzi, iri mu mpumeko y'intsinzi, dore ko abakinnyi bashyize hamwe ndetse n'umutoza Robertinho nawe tukaba tumuzi neza ko ari umukinnyi, ko ari umutoza uzi kumvikana n'abakinnyi, situwasiyo yose baba barimo nawe ababashije kuyigeramo kandi akabasha kwitwararika muri iyo situwasiyo barimo, akaba konvensinga, akaba kanseringa ku buryo bumva ibitekerezo bye, bakumva uburyo bagomba gukina. Mbibutse ko yagejeje Rayon Sport mu matsinda n'ubundi abakinnyi bafite ubukene badahembwa. Icyo gihe batsinze Gor Mahia kugira ngo bagere muri kimwe cya kane, batsinze Gor Mahia kuri bench hariho abakinnyi 3 gusa, abandi bose bari mu kibuga, kandi ubundi byibura kuri bench yagomba kuba hariho abakinnyi bageze mu 8, ariko we yari afite abakinnyi 3 gusa kuri bench, ndetse nta n'umuzamu urimo muri abo basimbura, ariko ikipe abasha kuyiterura ayigeza muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Ku bindi rero bijyanye n'ikipe ya Rayon Sport, ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa munani hari umukino ukomeye cyane w'ikipe ya Azam Football Club cyangwa se Azam FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi bise Rayon Day cyangwa se umunsi w'igikundiro, Gikundiro Day. Ni umunsi wa Rayon Sport, ni ibintu tumenyereye, ni ibyishimo, biba ari umunsi w'igikundiro, umunsi wa Rayon Sport bagaragarizaho abakinnyi bazakina sezo igezweho, ubwo ni sezo ya 2024 2025, bakerekana jezi, amanimero abakinnyi bazambara ndetse n'abakinnyi bashya biyongereye mu ikipe ya Rayon Sport. Muri ibyo birori rero hazaba hari abaye musibeza aribo Faustinho ndetse na Wasli basanzwe bakorana n'ubundi mukoye musinga mu birori bya Rayon Sport. Ubwo Azamu izaza ikine na Rayon Sport ariho berekana ibyo birori byose, ndetse mbere yuko Rayon Day iba bakaba basohoye jezi nshyashya zizakoreshwa muri sezo ya 2024 2025. Ikintu ikipe ya Rayon Sport izwiho mu Rwanda hose ndetse no muri Afurika, izwiho gukora brand y'imyenda cyangwa se kwambara neza mu mabara yayo, kandi imyenda myiza ikozwe neza. Turenze kuri jezi yari ifite uyu mwaka washize 2023 2024 iyo sezo, ubu basohoye jezi nziza cyane, nziza, harimo away, hakaza home kit, hakaza na third kits. Away irimo ubururu, ni ubururu burimo utuntu tw'imigongo, twe twabonaga ari imirongo ariko basobanuye ko ari imigongo yerekana yuko ari nk'imisozi ikize igihugu cy'u Rwanda. Hakaba habrandinzeho n'ubundi Kwesa Collection, hakaba hariho n'ikirango cya Skol Lager nk'umuterankunga mukuru. Noneho home kit ni umwenda w'umweru urimo utuntu tw'uturango tw'amahembe, bigaragaza ngo ko Rayon Sport yavukiye i Nyanza ikaba ari amahembe y'inyambo. Hakazana third kits iri mu ibara rya move, nayo iriho iyo misozi itatse igihugu cy'u Rwanda, mu ibara ryiza, ikozwe neza, imeze neza. Abafana musabwe kugura imyenda ya Rayon Sport ku buryo muzaba musa n'abakinnyi, abafana mukaba musa n'abakinnyi. Kuri Rayon Day ku isabato mukaba mugomba kuba mwuzuye stade regional ya Kigali cyangwa se Kigali Pele Stadium, dore ko na tike ari makeya, tike ni 5, ahasanzwe ahatwikiriye ni 10,000, VIP ni 20,000, VVIP ni 50,000. Iyo myenda rero, ayo majezi, jezi isanzwe ya t-shirt ni 18,000, iya Lacoste ni 25,000, ndetse n'iy'amaboko maremare ni 25,000. Ntawe uhejwe rero, mwese ni karibu kugura jezi z'ikipe mukunda, ndetse mukaba mwanatera imbere mugura imyenda myinshi, mushishikariza n'abandi bantu kugura jezi za Rayon Sport kugira ngo igibona amafaranga. Ariko uwo munsi wa Rayon Day bawujyanye kuri Kigali Pele Stadium nyuma yuko bangiwe Stade Amahoro kuri finali, ibintu byarangiye bamaze kubitegura, ariko biba ngombwa yuko iyi Stade Amahoro batakibonye, bayimurira muri Kigali Pele Stadium. Tuvuye rero kuri Rayon Day, muri shampiyona
umukino uba utegerejwe cyane ni umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'umukeba APR FC. Uwo mukino uzaba ku munsi wa gatatu wa shampiyona, hazaba ari ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 ku isaha y'isa 12. Umukino ushobora kuzabera muri Stade Amahoro, niwo uzahuza ikipe ya Rayon Sport na APR. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ariyo izabanza kwakira, nibiramuka bikunze ikakirira muri Stade Amahoro tugomba kuzayuzura, abafana mukaza muri benshi, nanjye nzaba mpari nihera ijisho umukino mwiza w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC, tureba abakinnyi bose baguzwe, imyitwarire yabo, imikinire yabo, bose tukagenda tumenya uburyo bitwaye. Kuri uwo munsi rero nabwo murasabwa kuzaba muhari muri benshi, tugashyigikira iyi kipe yanyu mukunda muri benshi, ikipe y'Abanyarwanda, ikipe y'Imana, ariyo kipe ya Rayon Sport. Nuko rero ubwo guhera uyu munsi mbanyuriyemo muri makeya ibintu byose byagiye bitambuka ndetse n'ibiri imbere, kugira ngo mbonaho mpera noneho navansa nongera kongera gusubira ku murongo kuri ritime n'ubundi nari mfite yo kubaha inkuru buri munsi. Mwebwe rero icyo nabasaba ni uko basaba imbabazi yuko nabatindiye, nari maze iminsi ntari kubaha ibiganiro, ariko ubu nongeye nagarutse. Sportline TV igiye kongera igibaha amakuru buri munsi, ndetse n'ubu ngubu nagira ngo mbashishikarize, wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane, wowe utarayikora ndagusaba kugira ngo abe ariko kanya keza ko kuyikanda, kugira ngo ujye umenya amakuru ya Rayon Sport acukumbuye kandi yizewe. Nawe wayikoze urasabwa gukora share, subscribe, kudukandira kuri like, kugira ngo inkuru yacu ijye ihita igera ku bandi bantu benshi batandukanye bayishaka, hanyuma tubone uburyo tugenda twagura imbibi. Umuntu washyizeho itafari ndamushimiye, nawe utararishyiraho bari wowe wa mbere wo kurishyiraho, hanyuma tuzamure iyi siporo y'u Rwanda, ndetse nanjye njye mbona uburyo ngenda mbaha amakuru, mbona yuko turi kumwe. Wowe utarajya mu muryango wa Sportline TV ndagusaba kugira ngo ujyemo nawe dufatanye uru rugendo. Imana ibahe umugisha, ngiye kujya mbaha inkuru umunsi ku munsi. Ja bless.